Mama, jel hoćeš da gledaš onaj 90 Day Fiance? Ja mislim danas ima. Što ne radimo da kasno možda malo televizor upalim. Ne gledamo. Ja vidit ću jel možda jel rade ili ne rade. Vidit ću samo da testiram. Možda jesu, možda nisu, ko zna. Yeah, John, I'm gonna watch my 90 Day Fiance a little bit. Because then we don't work till later tomorrow night, so. And I'll be quiet, I won't, don't worry. Super. I think it's on tonight. Not sure though. Should be.